Kimi Antonelli on charge kabisa. Dore uyu mwana noneho bwa mbere uzanye imbaduko. Iyi ngiyi ni sezo ye ya kabiri. Kimi Antonelli ari mu mwenda wa Mercedes resingira imodoka ya Mercedes, ariko ibintu ari gukora ni amateka gusa, ni amateka. Ubu ngubu tugeze kuri Grand Prix esheshatu zimaze kwihirika, usibye Grand Prix ya mbere yonyine ya Australia George Russell yamutwaye. Izindi zose uyu mwana n'uri urazikusanya, ariko bimwe bita gukumbanya, ahubwo si no gukusanya, kuko ari gutsinda imwe ku yindi, kandi akayitsinda ari convincing, akayitsinda yabonye pole position muri qualifying. Ni ukuvuga ngo muri qualifying arabatsinda, byagera no muri race nyirizina naho akabatsinda. Mbese n'umwana niba ari isereri rya mbere George Russell afite isereri ry'uyu mwana bita Kimi Antonelli w'umutaliyani, yaje amusanga hano muri Mercedes umwaka ushize. Ubundi namazemo amasezi agera muri 4. George Russell mazemo hano sezo zigera kuri enye, kuko yatangiye muri Mercedes 2022, umwana musanzemo hano 2025. Uyu mwaka rero dutangira abantu bose babonaga Mercedes ari ifite imodoka irenze izindi, baravuga bati aya ngaya ni amahirwe George Russell nabonye yo kuba yaba world champion, yo gutwara shampiyona y'uyu mwaka. Ariko uyu mwana yabimwangiye kabisa, amaze gutwara 6, kandi uyu mwaka kubw'amahirwe make yazanakirwa n'ama Grand Prix make kubera intambara ya Iran. Harateganyijwe ama Grand Prix 23, ariko ubu hazakinwa ama Grand Prix rwose atarenze 18. 5 azaba biriya bihugu bya hariya byose, izo bita za Bahrain, za Saudi Arabia, za Qatar. Izo ngizo ntabwo bazigira bajya kuziresingiramo kubera intambara ya Iran. Ni ukuvuga ngo rero ikintu gihari ni uko muri 18 esheshatu, ni ukuvuga ngo muri 1/3 uyu mwana niwe uyoboye. Bageze i Burayi ari uyoboye, kandi aracyabayoboye. Ahubwo abantu tukaba twatangiye kwibaza ku musaza bita Lewis Hamilton wagarutse. Ubushize yaje kuri podium ari wa kabiri, uyu munsi arongera abonye akandi ga podium ka kabiri, nabwo azari wa kabiri. Ariko uyu munsi wo byari bitandukanye, bitewe nuko uyu munsi usibye no ko ari wa kabiri, yirutse kuri uyu mwana Kimi Antonelli akagira ibyago. Bwa mbere yamwataka agiye kumucaho, Charles Leclerc abagize accident. Iyo ugize accident ahita hazamo bya bintu bya safety car, ntimukomeze kuresinga. Hanyuma ya rap nk'eshatu barongera baratangira. Umusaza yatsa umuriro kuri uyu mwana bita Kimi Antonelli, amwatsaho umuriro uri kumva kugeza aho kabisa imodoka yenze kuguduka. Ariko twabonye yuko next race, sinzi niba ari hangari cyangwa ari iki, next race azaba ari umuriro. mu byitege. Formula 1 yatangiye ubu ngubu nibwo itangiye, kuko noneho tubonye ibihanyazwa bibiri bigiye kurwana hano. Umwana w'imyaka 19 Kimi Antonelli, umusaza w'imyaka 41 Lewis Hamilton ko wanze gusaza. Yavuye ejo bundi muri press conference aravuga ngo imisatsi yanjye yacyari umukara. Ngo ni gute mu mwango ndo umusaza ntari namera imvi? Nimubona nameze imvi abari bwo muzanyirukana hano muri Formula 1. Nuko uko rero bimeze. Gusa ntitwasoza tutavuze kuri Max Verstappen. Yuvuze Formula 1 ugasoza utavuze Max Verstappen, burya uba wakije. Max ejo yari yihagazeho muri qualifying, abasha kuba uwa kabiri nabwo mu buryo nyine nabukonvinsinga, kuko ndabyibuka wari wabaye wa mbere muri qualifying. Uyu Kimi Antonelli yamurushije ibice by'isegonda 0.4. 0.4 ni ukuvuga ngo nta nubwo wabibara. Nta nikizi isegonda urabizi, si itsiyerisi kuko ni 0.10. Tekereza noneho ikintu kiri munsi y'itsiyerisi. Urumva ni nkaho bari kuba bagere nko ku murongo rimwe, umwe akarusha uwundi akantu k'akadomo gusa. Ariko nyine izo mbaraga zose yari yakoze, twavuze Max akuri inyuma, ariko umwanya wa kabiri uri uwa mbere mugatangira race uyu munsi ku cyumweru, ati ari buguceho nta kintu kano kana kari bumubwire. Ariko kubw'amahirwe make bagitangira imodoka yanga kugenda. Ngo hari ikibazo cyabayemo ngo cyo kuri settinga system yayo, itinda kuri settinga. Race itangiye imodoka iragumya irahagarara ntiyagenda, nyine yari ikiri ngo muri reset mode.
rero iyo ngiyo yari hard break kuri Max Verstappen, ariko yihangane turacyafite resi nyinshi. Niba ari ufite ibyo akora azabikora. Twageze muri resi z'i Burayi. Resi z'i Burayi ari resi nziza kuko baba bariho bararesingira nyine mu bihugu byabo basanzwe bamenyereye climate, kandi mu mihanda iri ku rwego rwa Formula 1, ko ibihugu by'u Burayi byubaka imihanda iri standard. Uvanyemo nk'uyu wa Monaco buca mu makaritsiye gutya, ugenda unyonyomba mu makaritsiye, ariko ubundi iyindi mihanda aba ari sawa. Niyo mpamvu rero ubu ngubu i Burayi tugiye kureba icyo bita Formula 1 noneho isa nk'aho ari nshya, wa mugani wa kazungu.